Kani gadega pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Sakawai pat ka jingra khe ya ka Thomas Jones Day, henne kasngi ka arpo artari ujulio. Kadai ka bala pelong da ka Sinat Higher Secondary School Shillong. Ka jingra khe da ka ka skol pat kalong, da ka jing pen ko buram, bar ka jing sam khusnam chiki khenna, jong ka skol, ki bala pass bha ya ka examen Secondary School Living Certificate, bat ka Higher Secondary School Living Certificate. Bat ya ka jingra khe la pelong, hapo Community Hall, hapo Mission Compound. Ya ka jingalang la penya de ikong bi maulong. Hakabalay dan lang ro UMLA kani kathan uba adal ba nangrom ubaralong kongsan hakajelang. Haswa bansdang ya kani kajelang la Yoshua ya jing pule ya kikten na ka Bible na ikong ai khongwar. Balayo jingkran halor kani kajelang na ikong Hillary Khongji bat uba KNCM. Hadien kani pat la penbot ya ki program da ka jing pen ko buram bar ka jing sam ya ki khusnam shabarok ki khna ki bla pas bha ya ki examen jongki. Bat ya kani benta la shem do kongsan uba adal ba nangrom ubala penbot pat sa kajing ajing kren da ki kenten kentu kan pham bat kajing paslor ki khna bat ki weiru kumjo khadu e la penkot ya kani jelang da kajing kan mau buram bat kajing perto ya ki kam khrau jong Reverend Thomas Jones bat ya kani benta la shem do Reverend SS Majau ane kelema naban pau jutuman hantam puk nom nikmat ngasih ni kabu Manai kubeli, marhiri kiri benda kita support by blessing, berdoa yang untuk mengalam. Maknanya itu wahyu dari menyelam masyarakat, mana mencintai nalar benda kita dia. Om tanya present generation, ini patut bermenta, dekhantam nampak jauh kita dia. Ini dikasih berkau dokumen, dikasih bersajah mau. Hampa great history. High school, Sinat Higher Secondary. Apa layo yang kenal, basen lepas lah. Maka ni long way benda manfaat yang ada message, jadi apa? Marbon sien ikime kifa aku meneju keve school sini pada dikiklan apa bani betul school surrounding ini area kibala ban penpoi jaga thong jong isun hati feel betul orang ini siapa Nani school learning pun kita dibangun contribute to society. All dari sini, bahwa ini benar kita berdoa congratulations nak benda ya achievers lawan rakyat belum berjom akan berjumpa. All ini sisa kelam ke berdoa jumpa lagi. Jumlah IT macam ni, bagaimana kaya kan loki renda yang kita board itu, kan loki IT, buat kan loki terus buat kan dulu kisah dia. We've struggled through the darkest storms with